Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi. Intayon ibasa, deto'y kalding. Ay, pagkasalitaan ni Marcelo nga napoluan, kalding. Ako na imos ti karnek kalding na kayo. Madumatig iti saan ng mga yan. Yan. Nadaldalos diya karnet kalding, nagsidaan ng karnet aso. Kaya, diya kalding, kahit mga tirot, di aso ngay. Manganti, inapoy kada sidaan. Kaya, Dear Manong Nemi, sangsangpet ko dito'y balay nga napan nagkarpintero Manong Nemi, idi sumabat dagiti anak ko nga talo, nga ububing dapay. Siyempre, umay da bitbiten, kayat da kang bitbiten, kadagiti bitbit ko, dagiti itugtugot ko, nga ramyantas ko. Ken kastamatan, tinagbalo na kabag, aglulumbada. Simabat mo ti asawak, nga ni Kandida. Ayan, ni Kading. Ni Dading. Nga imarakop kanya. Imada problema lakay. Sangsangpit ko. Pagkatapos, problema ti pasabat mo. Hanggang mo din pasabat at nakastart ka mo dito balayan. Agsuksukat kan. Adatuin na chinelas mo. Yung naimas na taaya mo, si datayo Ano na ita? Adobo. Karne baboy. Adobo nga balangig. Nga nalokan malat karne Adobo nga balangig. Kakaiso na nga. Adobo kitay imulam nga balangig. Jay ikit ti karayan. Kinapudno na. Do pati kitay mangiliblibas nga mapanagala Ti problema ako na. Dati kalding mo nga maysa. Kalding tayo nga maysa. Nagpukaw. Ana? Ada ng takaw? Sigun ka nakakita. Hindi ka nung matlayang among iti nangala. Sino nga among? Dito may nagpatarakan ti kalding Ni Amo Berto? Ni Amo Berto. Kadwa na tayo masansan nga kadwa na nga panakabodyguard na ni Diego. Segundo na nakakita nga nang ibaga kaniyak. Napangkanulat tamat ten winaruar ginabot ni Diego jay pasok na iti nakaiwaywayan na sa daman lata ginuyod baben siguro at ipanangibilin ni Amo Berto. Ni ape nga si Jay. Di ka man mo. Dahito yan ti may kaduwang inaramid na. Ay, apo. Agdindinamag nga rin, kinaloko na dyan nga Amo Berto. Agramamat na dyan asawa na ni Madam Amparo. Ay, awan nagpaut nga katulong da. Imbaga tada, nakakaiso na nga nabati nga katulong da. Nga isot, ibabaon da no kan, at kayat da nga ako. Nagdakil ti balay da. Naglawat ti arubayan da. Kasi nga digit anak da kat mamanudan sa bakasyon. Di ba adaranta niya Amo Berto agtaray nga kandidato dito ili tayo? Aman, kahit nakanoser kan ti politika. So akang kanayon na nga mabisbisita ni Mayor. Diyan mo, alain nan sa nga may sa kadagiti sanggoy ng bayan na. Baka ambisyon na pagkidi agad
Abisa na. Malakas siya, nagdinamag. Kanapay nga, inana, nga din ang impakada. Ito hindi may kaduwang kung daw nga, naramid na tikas ta. Hanggang po at datarakin na kalding kada tayo. Maitad mati, hanggang basta ta mangala. Kat na dyan. Dadya, akit adabingit ta kare dyan. Masapul nga, kuko ta yung kudwana. Agpeso, nga adabingay na kadagit aganak kakalding nga patarakan na. No aganak ti dua, kuko na dyan isa, kuko ta dyan isa. Kasi ti patakaran, patarakan. Kit na dyan isa nga kuko na, kit no ipatarakan na ka, kanya kada tayo, siyempre, hambayatan nga nuwak dakkel, adabingay ta dyan. Saan nga talinaid nga di kuka talang, ti kuka tayo. Hana, manaksid, no, hindi mabalinin nga pagbingayan, alain na dyan kalding nan, tao ang bibiyang tan. Ginamat inana dyan kalding na, dikat intultuloy na, nga pinatarakin ka data. At na kuka ta dyan kalding, nga kuka na, gabutas datat ng patakkel. Abi din na mo dahil ta. Laklakayanin. Ngayon saan nga sut pampanunutem. Tadumatan di kalding tayo. Laglagi pem, no saan nga nagpatarakan ti kalding ni Amuberto, awang kumastak ka doon kalding tayo. Nga no agkasapulan ta ti kawarta, para kadagitan nagta, agilako ka. Han? Bale, ni Amuberto, iti nang titipuunan, nga nagtarakan ti kalding. Gapo ito na ita, maraming dalot kayat na, samot saan nga mabaling ipakat ka datayo nga nakakurapay, data kinabak nang masapot ti legal Legal ti kasapulan. Hanggang kapot tabak ng dan, nabilag dan. Ato kwarta dan. Kasalatat pa ni Romanda kadatay nga nakurapayan. Masapot ti legal Legality nga rod. La. Han nga rod sumtapo. Hanga mabalin. Saan ko may maalat ti kadin taga. Ano rin taramidam. Kahit mapangko kasalita Nga di balor di akalding. Kuwak di gudwana. Mang pasublikan niya ti kwarta. No, kung madyabalor ti kalding tataluri mo, di ka nakti 1.5. Saan nga isobat pagsakidan di ulom. Mati Naminduan na naramit ti kastoy. Isungit nung bigan. Mapanag to di balida. Ngayon pimpindas ng tulad tamit. Marcelo, ti makisarita kada kawada. Arigatan no. At atakas nga ramidan na kada tayo. Ano peti kayat na sumriti politika. Is pa nagaramit na sa nga siyahat. Dapat nga butos na. So tula amin. Kabigatan na nga rod manong nemi nasapaak nga napan iti balayda. Wen. Gabuta sa digmat manong nemi walking distance nagnagnaak. Wen, nag-shortcutak manong nemi. Binalasyo ko, ti medyo nalawa, nga kataltalunan. Kaya makadano na kiti balayda, manon nemi apag-isong nga darumwar, nga lugan. Lugan na. Ay, mabidlaing, ama Beto. Nabag nga bigat mo. Ay, Marcelo. Maya kapot kuha. Duro ka. Dinak disturbuin. Napatig kipapanak. Mabidlaing nga mo. May panggap ka dati, basta latag ginuyod nga kalding. Kalding! Nga dati pagsalitan ta. Atot kalding ko keng ka. Ikisay mong tulatan. Noon naman tikait mo nga sawan. Napipinas amo no legal. Tidak history buwan. Hamom ka di nga dalapit na lapan, napatag nga pagnak, napatag nga lakad ko. Adagur ore kanyak nga nangangato nga politiko. Nga naskan nga in nagkakomperensya. Kabuta. Ay, wagayam, Marcelo. Hanggang ito mag-ibigat, agtaraya kabise. Kandi, apo. Uy! Iso aglisigatan. Aglisigatan, terus angkat panidlitan ka, padungparan ka. Sika gitimang taktak kanya kon. Sino ka kuma? May sakala karpintero, agtartaragan ti kaldeng. Aglisigan! Narod tinaman, nakmanon nimi. Insusurot ko laeng nga di pa nagkitak. Ito matadayon nga lugan na manong name. Pajero di lugan na.
Kahit gabutan ako, lukot pala ti gate. Siyempre kaklatan na. Nadanon ko manong nemi ni Madam Amparo. Iti ayan ti gripo. Nga asidagtig ko. Hardin na. Naibag nga bigat mo. Madam Amparo. Oy, saan ang sister Buen? Adobrak. Ako may panggap nga rin ka na di kalding nga bastalatan na inalan ni Amo Berto. Abay, nagsalita kayo sabi kita eh. Saan nga napindas sa panagsalita mi, madam? So nga takayla ko matakasalita ko. Ano na kami timasapol mo ka na di kalding? Ket, ano tit patarakan mi kang kaakalding? Wen, patarakin nyo na gijay. Nga masaan nyo nga basta alain at adang pa nakabagik. Dula amin. Lala, pumana ko ang kalobra. Anak ang kamasang mo, kasang salita. Lala, rumurakan. Manong Nemi, pinalabas ko dahil di apasamak. Adanto sa bali akong dawing agsalita kami kini Amo Berto ko na. Kining biling ko manong Nemi, iti asawak. Bantay manaling di kiti kalding. Medyo marigata nakpakitiat, kaduda. Hanggang pali at ka. Nuik, winarwar mo di galot dan. Abogem latan nga mapan. Iti igit ti karayan. Sadyay, nga agarab dalatan kadi kiti ruot sadyang, di ledda. Kat numabalin ko kandida. Bantayam, ngayon may roping ko mayor di trabaho ti balan, no bantaya. Handamat na makadayo tagpatinggada lang ti kaledaan. Nadangarod no adda mapanagtakaw, no adan tumanin na malagip tumanin na dyan kay Berto nga baunin na di Diego nga mapanlatan gumuyod. Di pa nga mawibos ko makas pagarikan. Marcelo. Sala nga kastoy di, halang nga dadato yun ti linukloko ni Amo Berto. Nakarkaro pa rin duma. So nga, adot mas daw iti, no apay nga manugot ka, nga nangawat iti patarakan na kaldi. Doon iti patarakan na, hang kanong napintas, tibi nga kayat na. Sa naturay. Diyan na mo. Ano sa sino pa, naging babaknang, isuda pa iti mangilupit-lupit kada tayo nga nakurapay. Dati amo kasla mo dabigbigan latang kakapada nga tao nga parsuan ket may patada nga babak na. Sakat agdinamag nga agkandidato nga konsehal ti ili, nga konsehal kano, vice mayor kano. Hindi ada nga butos na. Tano siga kahit mo kumabutusan. Iti kasi nga kinaalas ti ugali na. Nagpeso nga isot ni nang dipunam nga nagkataragan ti kalding, dakil tiniitulong na kadatayo at siyempre, dagiti kalding, nadumpay nga taragan, isot ti alisto nga ilako ta, nung kastangang kasabulan na kita nagtay ti kwarta, iti pa nagbasa na. Pinalabas ko dahil di manong Nemi, tasang kung inulit pa itinapan iti balay da Amo Berto kini Madam Amparo. Tabisi ak manong Nemi, ring pasmi nga balay nga project engineer mi. Iti kinagpanagkarpintero. Kad nagsasalita kami no ka manong Nemi kada iti katrabahuak. May pang iti politika. Agre-elect na po mayor. Mga kapakpay nga ta. Kunada. Panagkunat kat napitas mati record na. Depende di lumaban. Awan samat makitulit ng lumaban. Da. Kat kasila kayat da. Di lumaban kang kuana. Ape kayat da. Sino ay lumaban? Dejay Vice Mayor ng tama. Haan. Haan nga lumaban ni Vice Mayor. Tidamag ng Vice Mayor nga katikat ni Mayor. Kat ni ni Amo Berto. No, may panggap kini Amo Berto kakadwa. Siyakti, pagsaludsudan nyo, gabutag kabaranggayan kami. Oh, kumusta mo di sunan di barangay o? Baka number 1, o nusok mga abak sa diya, siyempre. Baka
Basit lang ti mabutos na sa jay. Tapay man, agkakalding. Ana, agkakalding ni Amo Berto. Inyos teriyak manong name ti may panggap iti aminduhan nga basta napanalatan ng guyod kadigiti kalding ko. Ita, mabalimmat nga, okay lang dayjay. Marcelo, kabuta una-unay, hangga kuma nakapaado ti kalding, no? Saan nakanginig kan? Titinarakan mo. Agpaiso deta, ang legal kumalatamit, ang kaputap, agtartarakan lang ti kalding, kasi latan nga, basta malagip nang kat gumuyod lata. Ape nga dinipakam mo, kadadamit bingay ko sadyay. Hindi yung lawag ko kadakwada manong name no kasanog bingay. Kaya buwan kami na. No kumainala na idi, nagbingay kayon, di awang kumatbibiyang mon. Ang kapot na dahil na inala, di pa nakabagi na, kaya tinartarakin mo, akit na dala pa nakabagi, ba't tartarakin nga ron? Ada nang singasing manong name nga dagiti panakakalding na nga tartarak na kon, ipulang kun kang kuana. Tapno ti kasta, ket awan bibiyang nan, kadagiti kalding nga nabati. Dahil bingaya kon kasi dyan. Nga madumatek ko naman nung naming nga narigat akasasarita ni Amo Berto. Kinapudno na talaga. Naturay, napalangguad, powerful. Kunamlan nung imalkalaeng, kapatabak nang. Ket no kita na ka, ket nakurapay ka lang, karpintero, no agtartaraken ka lang agad. Nakabasbasit, ipa nagkita na. Agpadpadadang agasawa manong. Hadot mang istorya. Nang runa ka nagati nagbaling nga katulong da. Nga saan nga agpaot, kabungarot tikas dyan nga kinamadi ti aramid da, kinamadi ti ugali da. Aging nga napasamak, iti may sa apasamak manong nemi nga nang gurguraan unay ni Amo Berto kanya. Iti may sangal daw manong nemi nga kantak diti balay ta Domingo nga ron. Diya katulong na manong nemi nga bakit, katulong da nga bakit, iti may. Inanas yung ma. Nanas yung ma, dakay man. Ay, wen, Marcelo. Ay, nadyak kumaumay ta mabanugak na magmag. At damit lugan da Amo Berto. Di pala sigot umay. Uno saan kit ni Kumadjego nga pa naka-bodyguard na. Iti umay. Ngam siyak pala ti baod da. Handa ngamin papanan da Amo Berto. Ano't lang tayo nga rin, na? Kung na ni Amo Berto, o into no bigat, masapa no bigat. Natubrak no bigat eh. Yung nang inyo-unay na. Masapa no bigat, mapangga ka no di balayda, umay ka di balayda, nga mangguyod ka ni ti duwa kalding. Pilyam ka no na kita nalalapsat, dalulukbeg. Kalpasan na, si kanto ka no ti mangpuor, mangparti. Si kanto pa yan, tagluto, magtempla ti kilawan, magluto di kaldereta, kan jeswam. Ket ko nate ko na akong nilipatak pa yun. Lagi pa nyo, antap hindi kasi dagat, tadi kaya agbidot nga mangidanon, kahit da nga idanon kanya. Siganto pa yun kanoon, tikwa. Mang partiwan, bagahayo detan, mangluto kasi dyan. Tada kano kami napapatag nga po politiko, nga atong tao, nga mapanidya balayda. Inlastog na kano ngamin, nga dukkalding na, ket kursonata kano madigito nga politiko, nga pakikapengan na, nga kursonata na kano ti, na imas nga kilawan, nga karne ti kalding, jaya kaldereta, kada, isuam, kung kunada. Kaya napintas kano dito nga lugar, ta presko, iso nga napintas kano nga dito, lugar tayo ti, pakaangayin ti, sang gabasid nga komprensya. Umana nga rin mo di talong o duwa kalding na na. Kita handa ka tangabot, aduunay Mabali nga sa nga pulo na kasi dyan. Sa bagay,
Adoon na yung tadwa kalding no sa ngapulo na lang. Yung di ba kadakas na hang kumasangon itong bigat, tama pa na ang gubra. Kaya agabusan ka doon, Marcelo, sino nga rin agpartit kalding ka nagloto na huwag ka. Doon samat sa bali nga, mabalin yung ayaban na, para malaksid kanya. Kaya napnaawanan ti problema, itan nga alain nyo de dua kalding. Ana? Guyudak ti dua kalding. Hamag nga pag-guyod ka, do talagang amoy yung abukad. Sarunan nyo. Ano nga guyod Kasta ti kalding. Kompormenton no sinut kayat da nga, mga ayaban da nga mang puor, nga mang party kan mang luto. Nga no siyak, Jack masango. Kasla kayat mo sa amatan na balsa ni da. Marcelo. Nandiyan kahit yung sauna na. Naputak na nga rin di yumay mo sa balay. Nga ko hanak ang ingkaso ni Amo Berto. Tanapat-patig di mapanan na. Nga panakisarita na kita partido na. Kapartiduan na. Sa nakikita, nabuyak pa iti panangisnab ka ni Madam Amparo. Sila dati awan ang yaman nga papanahon na tamakadisturbo. Kaya dyan lawlawag mo nga pa nakabagim ka na dyan kalding, hindi nga inalada. Ay, nakasat ugali da. Bagkindi ata maanusak ida. Ngayon no salang maibusan ti anos ko, panhawak ida nga talaga. Sa kano pala ti kapapautan nga katulong da. Hapo nagkakasakit ti panagsasaoda. Masla saan nga tao ti panangkita da kanya kapot babauna yanak. Bakit akon kat babauna yanak. Katulong da. Muchacha ako na. Kastan ti panangirungan da kanya. No sabi dungak nga ti kananda. Nana. Si mama ta, ang kakumang nagpanunot ti kasta. Sa sino kumatisaan nga makapanunot ti kas jay. Sila para kadakwada kat awan patag tayo nga bubasit. Nga didaan mo, nga nagtitipon tayo nga bubasit, datay tuma daw. Nangar ti aramid di dyan, no? Awan ti mayat nga katulong, alaman. Awan ti bugarenda. Oray man adok kwartada, oray man gaburan tayo ti kwarta, no saan tayo nga kayat nga trabahun, kayat nga trabahun tayo. Han? Kasalupay nga agbiag da no awang lutot kananda. Kasalupay panagbiag da no awan ti baunan da. So nga, data ko mati pampanunutan da, digito'y nangangato, nga babak na nga, napapalangwat nga tattao. Kaslawon ser-ser-serbi tayo nga babasit. Hindi daan mo, nga da tayo ti makatulong ka da kwada. Nga no awan tayo kata, handan nga agbiag. Napitnas man nata ka panunutan nyo nana. Kinakastamat na talaga kahit mas pasawak haan. Baka matektekan itan nga mangururay ka na kayo, ti panagsubliyo. Nangarod, umay kanton bigat, kanton hamton ti kalding. Nana, awan ta napindas nga salitaan. Duwan nga kalding, tinalad na nga awan ti bingay ko. Sa damanin mga alat ti kalding. Nga kastalatan. Nabadasan ko tinapan nagserbi ka takwada. Ngam santak nga sinulduan. Imanaylaeng nga naiawid ko diyan ulo ti kalding nga so kanong panakatandan ko. Diyan nga bingay ko kanay ti kalding nga mismo ket tinaraken ko. So nga na, mangpili akong ka nagiti kalding, taiyawid mo. Kaya nakasanungar nila. Panangan dagit aumat kanan ta sadya. Na imas ti kalding sa among apakanan, painumum lang, no partyam laki din. Dapno nadalos di bagis na, dadantot ibagam kadakwada. Na maguyod ko nga, tati doha kalding, hamuguy-guyodan na. Abugam laeng. Tapno awam matimakon ko na ni Amo Berto manong nemi. Duha nga nalapsat. Nga kalding, manong nemi bumalasang, ken bumaro. Tindad ko manong nemi iti bakit. Insurok na niya't aramidan na tapno hang marigatan. Kasto na naneng, hanyong kuyo din, abugan nyo, Eta,
Kasunod pa nang iturong ko nga ron, isong adatalina. Tano agpamyan, agpabagatan ti kayat mo, di kuyodom nga, pabagatan nga siya. Kasta, sige, lala, igano mo tatalina. Ina ko sa nung ordo, naguyodon da. Ay, hanggang paguyod, kasla ka nagiti amom. Saan nga kang kanayong isudat mang isuro kang ka, isuro mo tida. Kabigatan na manong nemi na panak nagtrabaho. Tanang arod ka di schedule ko. Kung makamutan, no? Asinot ayaban na mang puor, amang partin, kada jay inala na nga tuwakal ding manong. Nemi di sumang petak dito'y balay, iti su agsip nget manong nemi si mabat ti asawa. Ay na, imay dito'y na amo Berto, kanduwanan naging talo nga, tauhan na. Pinalawlawan da pa iti balay. Ano tapay. Apay pinalawlawan da. Tapno saan ka kano nga makataray. Apay. Jackman amo. Awan ni Berto amo ko nakataanda, iti trabaho na ko na. Sinaludsod na pa yan, sa dinutayan pagtrabaho am. Masabanit imbagak lakay. Ta sigurado nga, humayda ka danunan. Tanang basol ko. Dakkel ka nga basol mo, dahil saan mo panagtungpal. Si kakanulaing tinamnamain da nga mang puor, nga mang party, nga mang luto, kanagiti duwa akalding. Okay, wala sa bali na panday na yabanin, awan kanu timayat. Ket gapot na sikat ipang namnamaan da, sikat pabasulan da. Kahit Diyos away, kahit mo sawan bakit, haang na party di duwa akalding. Haan na, da kanu pala sa dyan. Ket nagaw-awid ka no, ada kita'y nabibilag a politiko. Tas ang kanu mat atinungpal ni Amo Berto di Karina. Nandismayada ta, umat may dasar ka karne ti kalding, kakilawon kada kaldereta kada suwam. Taabang mat tinang luto. Kinilaw da ko man nga si bibiyag di kalding ha. Kasta mat ti sao di ti karoba. Nakasunong ang tapay mayat ngamin nga baunan dakit handa kanumat nga tandanan. Dati nakadadanag, Marcelo, ang mga amudal ng daka, kat umay nakarautin. Tinaramid ko manong nemi. Napangkoy nana, tibala daw ko, iti pagintulog-tulina. Inasak. Marcelo, ano mo Bram? Nagas asa tibunan, nagas makita. Jesus ka nga, tikit mo sawan ka. Apay nga, pangusaram ko rada takang bala daw. Anak at usar na ti bala daw. No, umay darumat dito di kini bodyguard na Amo Berto. Anday maramar ko kanakwada. Ano't labang kumatabala daw mo kontra ti paltog. No, at mang paltog kanya, tagpatag di bala, tapno hang umay kanya. Sila ang angaw ti amom ti paspasamak Berto. Kasi madandanagan nak. Hoy, Marcelo at nagang ko hanga Berto. Ni Ama Berto matadati panunod ko. Ngem awan ti imay dito'y balay manong. Gapot nasapa pa talay manong nemi. Siyak tinapan ng pastor ka nagiti kalding nga napanit ka na yan. Nadanon comment dito ni Pare Inso. Pare Inso! Pare. Ala, sapsapulan da ka nagiti bodyguard ni Ama Berto di kalma na. Isusabo. Makapungpungtod da. Ano nga ta pare natulungan na? Nga ni. Bingaya ko nagito akalding. Bingayam? Pangipanang. Karipang ko kina Ama Berto na. No manuti ko na. Sa digudwa na. Nagsublikan niya. Di ka maawatan. Dito nagpuunak, nainted na, at dapay lang. May sabakit, may sangaturo. Di panang tarakan ko, at nakukwak ka dito.
mga alak ka ito may sakal ding na. Kinontak manong na may binilbilang ko. Diya pa nakabagi na ginuduwak pa'y isungad na 25. Pare, mabaling ka tingang tulungan na. Papanan ta? Dahil ito 25 kalding, pastorin ta, manipod dito'y, aging katidak kalabalay, nga balay na Ama Berto. Saan ko mapastor amin na magpagagadaling? Tapay, inakisublid. Tapno awang bibiyang ng karikit kalding ko. Dahil ito ti panakabagi na, dahil dyan nabati, magik aminan awang pakibiyangan. Baka may ramraman na parakpakan dati armanet pare. Pangasim pare. Tapno malpasan di problema. Yung nga saan nga nato isubli di kalding ni Amo Berto ti issue dito. Dadi sa mong ipapan, injay, nga nagtungpal ti bilinda. Kit na iliw-liwan, kita bisita na, nga awan tinaramanan ta kalding. Kaya daman si bibiyag kalding, di so ta kumati ng parting. Nagkatawa nga ron. Di na ba laki nilaw nga si bibiyag, di kita kalding ko na ma. Nagtungpal manong name ni kumpadrek. Nang rona idibagak, nga iragalwak do isunan, akas tandan natin may sakalding. Oy! May hata ko na. Makasidsid ha. Kalding pare. Kilawad, kaldre, tagadaswam. Sige, hinta ka rin din. Idilapsan min dito'y balay, manong nemi, ket makita ni kandida nga asawak. Itiyap, kalding nga paspasturan mi. Nga iturong min nga ipadaya manong nemi, kimamakam, mabitlaing. Mabitlaing, Marcelo, papanam. Pangimanan nyo kada kita. Biningay kon di kiti kalding. Kaya dahil ito'y panakabagi na. 25 nga kalding. Impuera ko na iti 2 kalding. Nga imay ginuyod iti kalman. Ni Nana Sima. Kas mula kalabanan na ni Ama Berto, lukas ito ti arabidem lakay. Ang basta pang pangtana ka, kalpasan na. Kas lakayat mo nga isubli na kiti kalding, nga para kang kuwana tapno saan na kan nga bibiyangan. Kasi jay. Kas lakala agikatan nga, agtartarakin kang kuwana. Kasi jay. Diba, dumati kasi siya mapaspasamak, kadagit imun una, nga pinagtarakan na. Insublidan, di min kayat nagtarakan. Tama di nga rin tigalad na. Gumuyod lata. Wala nga mamang nadadagas nga rami doon dakang kalakay. Kada kayo. Serbi na nga rin dito nakabarikas nga bala daw ko. Laman? O, tantanagan nakmanaya Marcelo. Nang ruang nakabarikas kang peso ti bala daw. Sana kang bubuteng nga lumaban. Nukas pagkarikan lang. Kaya't kung ilaban ti halintegak nga babasit. Siyak nga nakurapay. Damit labang ko kore kasanot kinabilag da. Wala nga 5 na kiti bodyguard na. Nung ata nila ay nga Amo Berto ti kalaban mo akit mabaling nga kayam. Ngayon ni pasahon nga rin digiti 5 nga bodyguard na. Kinpaltog ti armas da. Bunang laking ka. Di na ako nagawit pa. Hala, umayak nga ron. Naisot ko nam, diso. Ngayon di mo ka, kahit mo ka di nga rin mairaman. Nutuwat at matay, kasano pa di kita anak ta. Hala, Marcelo. Hanggang lahingin tinapintas to nga ramidem kat mapangkat nung pakawan ka ni Amo Berto. Ano ka matbasol ko tap nung pakawanak? Alaman? Iti saan mo nga pa nagtungpal nga sikat mang puor nga ang parte mang luto di kalding. Kinimbaga nga dapapanak. Napat patig nga rin na di pa nagkarpinterom. Ngim na di pa nagtungpal mo kumati kayat na. Apa yung sulat matungtungpal? Numapanak kumasanak nga lalaki di manin nga sinilduan. Kin baka hana ito di pa nakabigay ko ka rin di kalding na inalada. Ti amo na lata. Kukuha na amin. Gamrod. Ilabang ko matikalindag ka. Legal te kayat ko. Legality.
sa anak nga naigawid ti asawak manong nemi. Ngem niya, pare inso, kaslad ta pa nagbuteng na. Pare, kadam di pa nagbuteng mo. Amam na ipakita mo di buteng mo ka nagtao nga mangiruman. Talaga ad-adang ikuspil na tayo. Dapat laban tayo, pare. Ala, sige. Sayang di may sakal din nga regalong kanyak. Naman sana kasumurot ka. Inta ka rin. Idaanda kami iti asideg manong nemi naloktan tiri daw, ti gate. Damo mi dia, ket adarumwar nga lugan. Ngimawam man. Kasi sa pinaspasungadan da kami manong. Pare, Marcelo, baka matno ko na ito eh. Ano pa nagana mo? Datay, Jakamon. Diyak balakip na di, paawag mo ka rin dyan. Ilunuktan dan jari daw. Jegay. Yung mga no, dagur urayan sa nga, paltong kat, no, isarekta di kiti kalding, parakpak, adamang parakpakan ka, mang parakpakan ka datan. Nang rona no, datantun ti unek ti compound. Pare, dito ito ang salatan. Hanta pala sa sarek di kiti kalding. Ken saan ta nga sumsumrek. Delikado ta. Ano orta rami doon na? Kit awagam ani, Amo Berto. Sige, awang kastagtanan. Parinso. Mayatak ta ko nang. Saan ta nga basta sumrek, tanukas nakastrektan, baka kit no, irikapdan nga dagos dati cake. Kalpasan na kat parakpakan datan. Awan laban dan. Sige. Nagpukawa ko man. Amo Berto! Naimbaga bigat mo, Amo Berto! Ni Marcelo detoy. Binigyan kayo kung dikitikal ding, Amo. Kahit 20 ket 2. Ay 20 ket 5 kunak ko ba. Di pa nakabagim. Isublik na kito yung pa nakabagim. Awan tumatin pakibiyangan pa kadag na bati akal din ko. Ipatrike mo langin ti sabali dagito ay ama. Amo kong Berto. Umay kami man. Naging ka nakangig kami manong nimi. Timik ni Amo Berto. Dumanon kayo, Marcelo. Dumanon kayo. Isarek yun na kita kalding. Sensumrek kayo. Nagkinita kami manong naimi kiniinso. Ana, nagtumpal ta? Unay bagata nga rumwar isuna. Pare, kasla sikat mo nukanti mang bilbilin keng kuwan. Wala niya, tawang kas tagsakbay. Sige, padasim ng ibaga. Amo Berto, saan ka din namin pinas, no? Dito ita, ruwar nga agsalita? Simungpat. Sumrek kayon. Napimpinas no nito unag ti pagsasalitaan tayo. Hanga mabaling nga dita kalsada at pagsasalitaan tayo, Marcelo. Nalawat sular ko. Tumanon kayon. Ana, makunam. Sige, intan. Inabog min di kiti kalding manunaymi kat simrek kami iti uneg at da kami iti solar. Kat kapota at da kiti dadak kalapuon manunaymi ti butsina nga adda iti pa nakahardin da manunaymi. Dito man ngayong galot sinagkaysa di kiti kalding. Nog agrugit naman na kita. Alis tuntumal na ako pa yung nas pagarikan lang.
Inururay ko nga mangilukat o mangirekap ti gate kim awan manong. Di makita nga rurumuar ni Amo Berto iti dakkilari daw iti dakkila balayda. Pare, kita ay baka nadapaltog na. Awang man. Baka nakasakbot. Dalikod na. Sakana ka lang pare. No pumaltog ang di na oras. Nagsardeng manong nemi iti saan unay nga dayo. Amo, umasadag ka pa mo. Tapno handang pimpinukaw. Yung sangang kuti. Na kayon tumasadag. Mangisaganak titugaw. Simre. Ada binitbit na nga talong tugaw. Tigiti plastic. Magayon. Marcelo, sino takadwag? Ay ni paring Inso, amo. Dumanong kito eh. Dito tayo kang sasarita. Imasadag kami manong. Tugaw kayo. Nagtukaw kami. Kasi imbaga kita mo. Tapno, saan ka nga basta umay lataagala ka nagitikaldig. Na di mo mat isubli di pa nakabingay ko. Biningay ko gusto. Di pa nakakalding mo. Di bingay mo. Di kaaduna, ginuduhak. Abay nga ginuduhak di pa nakabingay ko. Gabuta, tunggal kalding amo. Kaguduhan at kukwa. Tasyak nga rin tinagpadakkel. Iso nga jaguduhan di kalding nga bilang, isot inalat. Iso nga wanin ti pa nakabagik pa dita. Kukom amin na mo. Kanatuyak ang patispensara mo. Kada di sangkong yumay di kalman. Lunes, isumot ti kaadto ti trabaho mi. Sa may samod lang asisyak ti mabalim mo nga. Bukaren tapno mangpuor nga mangparti nga mangluto ka na iti duakal din. Pasensya ka na mo. Naililiwan sa iti sa nga idim. Naililiwan da. Iti jablo. Kaguram sa amat ida mo. Sino di ba kagura ka dakwa da? Inikat dakon nga kapartido da. Iti jablo. Nga pula yung tisa nga naluto nga na party ka naluto akal di nga mo. Inikat da. Huwag. Nailiwan da ka no. Ti panang nga pagarup da adan kilawon kada kaldereta kada suwam nga may pasango kada ko ada. Iso nga kasatawon iti pungtot ko. Kanyak. Huwag. Anong adda ka kumalaeng kadeta nga oras, nga kapungpung tutak, mga nun napapatay ka. Imimbag ta adda nagpatnag. Nga nagamamirisak. Namamiris ko ti amin. Politiko. Dagiti jablo nga politiko. Sa dala mo, nagayim da ka, no da pakiranudam. Pakiranudan da kin ka. Adon tinitulong ko ka na gidya. Saan da nga nangababak na gidya saan kong inik ka ni dati. Panagibunong dati kwarta. Sakit ita, kapula ang ti kalding, nga saan ko nga naisagana, inikat da ko ni ti partido. Handan pinanunpay, dagit ado nga naitultulong ko katakwada. Jablo. Wala, matimat ngamin. Amo, tinultulong kami da, kat gaputahan, kala nakasagana ti kalding ka. Kinagura da kan. Naka-unfair. Talagang unfair. So nga kunak kadakwada. No dida kayatan, alaga adalata kada kayo. So nga namamiris ko. Nagpatpat na ganam amiris ko. Marcelo.
Saan gaya mong isuta ti rumpeng nga gayumat? Dagiti padak nga gamrod. Kamano lang ti bilang da? Tano madabanton ti kampanya, baka bagbagin ang tulat ti kampanya, nahan? O nagkakapartido kayo? Kasta politika. Pudno to ko na, amo. Agkakadwa kay man, into numapanan ti karigatan, bagi nang ikalasag na. Hanan ni ramraman ti kakadwan. Kasta, nagigit do mga politiko, duma ko nakatahan matiso amin. Ngam kaaduan na. Amo, awan samat katulong yun, ano adda ko makat, baka no adda ko mamat pangpalami isitan. Kahit naputo sa ulo yun. Hindi sima, pimano pa yan. Awan na katulong mi. Ini mapanak mangibaga mangkita iti mangsuno ken ka. Mangisaep ken ka nga mangtuno, mangpuor ken mangparti ka mangluto di kaldig. Awan di mayat. Handa ka no masango. Ni kuno ka. Ibagak pa nga ni mangtedak sa nga 10,000 dandan mo. Kunak pay. Di dadalta kayat amo. Di dadalta kayat. Ni. Kasla mo lagad gatangan di butos da na. 10,000 pay. Handalta kayat. Kung hunak katam amiris ko. Ure gaya man ta kwartam. No awan ti mayat ngagtrabaho. Hamot mabaling nga baunan di kwartam tam no isu agparte. Han? Na mamiris ko ngagpeso. Ure kasanot adot kwartam. No awan ti pangusaram ka data kwarta. Tasama da kang kanayon nga nagiti tao. Kat saan da nga rupa ti kwarta. Han man da kang kanayon nga rupa dati kwarta. Han? Kurga, mabidlang. Amparo! Apay adak lang nito eh. Dingdingin kayo. Mangisagana ka man, nahani, tayo pagsasangon, mapagpalamiis tayo. Dapat yung sakti ba unem? Ang serbino ko mati katulong. Kadadangar katulong ta ita. Kadududwa ta. Awan pa'y mangluton kanin ta. Awan pa'y manglaban terwaten ta. Awan pa'y ti mangdalos ti silad ta. Han? Awan pa'y tagdalos ta siren. So, datan ti mang trabaho Alaan, mangisagana kat pagpalabis tayo. Mabit lang arod. Kinita kami kiniinso mano. Nasiyan amo. Nakaamiris kayo. Uy, inamamiris ko. Anang ito ti panggapyo. Marcelo, isublim matlan kita akal ding. Adan do aramaten ta. Adan to parchenta into no. Ag victory party tayo. Ito kayo sa asawa na mo. Agtaraya ka, Mayor. Ha? Labanan nyo ni Mayor ng dama? Uweng. Dadat ingkarik hindi magi. Basta lagi din amukon tagpakumbaba. Amukon tagpakawan ka di kiti sinaksaktak. Dakil ti pamatik kay kandak iti gundaway. Ikarik ka nakuha na nga saan konton nga aramidan ti kinapalangguad ko, kinaagom ko, iti panang tagibasid ko kada kiti marigrigan. Tono awang kayo, hangmat ngagbiag da kiti bubaktan. No awan katulong, sino tagluto, sino taglaba. Kastat kinapatigyo. Ore at kalding ko, no awan nagtarakan, ang serbi na. Han, Marcelo? Very correct, amo. Saan ko nga mawagan ti amo? Tamarakan niya, agpapantay tayo. Ano nga ti awag mo ikang kamo? Mangberto. Yeah. Neroam kami ti maawag kang amo, isongar da konak nga saan yun nga roam. No saan kang imay, siyak kumati, bumalay-balay nga umay. Da kami iti asawag.
Kasi pagpakumbaba kami, nagpadispensar, no anyaman na kita nagbasbasulan mi nga agasawa. Sa amin tumitlay baga, nga kandak iti mauding at tsansa. Tano siyak to tagbalin nga mayor, iti ili tayo. Awan ti sabali nga ikasop no saan nga dagiti nakukurapay. Ikak ida ti puunan da, tapno da, katulong da, nga mga saliwanwan ti biyag da. Dagiti nakurapay, nga awan ti kwartada nga pagbabasa da kadagiti anak da, siyak ti mangtad. Pag-alam nga rin ka, Mang Berto, pag-alaak, saan galing nga, tiranta ni kiti politiko kitag takaw, tadapno at itad nga kwarta, kaya kiti umili. Saan ito nga takaw? Naglawa ti daga? Naglawa na kiti, mambalin ko nga, ilako nga daga. Ito kiti anak ko, iti abroad, nga mang tulong kanyak. Sa bagay. Kat gaboy ti pamatik nga talaga nga nagbalbalo kayo, Mang Berto. Dahami kini paring inso. Ti agbalin nga, kangrunaan nga campaign manager yun. Kastaman ti konak. Kastaman ti konak. Lalala, datayan ni Amparo. Ngayon mas kadimad lang di pa nagtempla mi ti Diyos. Honey. Wen. Alalala. Anat makunamat kada Berto kini Berto? Ni Marcelo kini Inso. Ay, kastosto di ko na ni Berto. Halang isot nakaamiris, no, dakam nga dua. Tinakaamiris, iti kinapudno. Ngawan pating ti kwarta. No awan ti umawat iti deta kwarta. Papel lang deta. Ti kapatgan kat ti relasyon dagiti tattao. Tinapinta sa panakirelasyon mi kada kayo, tapno so papakan nyo met iti respeto. Respetaren da kayo, agas met ti parang respeto yu kada kami. Gabot sa gabakabot, ang gabot amak nang kami, kata nababauna iti panagkita mi kada kayo saan. Pantay-pantay tayo, agpapada tayo amin iti imatang di Diyos. Kinapudno na, kasla idilag rabi, nga nang rugi, nga malagip mi ni Apo Diyos. So, sapay kumata, mamati kayo kada kami nga agasawa. Marcelo, Inso. Ngaray ta kumati, iwaras tayo, kadagiti kabaranggayan tayo, kadagiti padot nga tao. Nasabalin da Berto kini Amparo, maka Diyos dan, makatao, makabayan. Ama, mayat man nga rodeta na, may ikabiliti pulyetos, Mang Berto, Mang Amparo, maka Diyos, makatao, makabayan. Manong name dagiti agasawa ti imuna nga imarhakop kada kami kini Inso. Sanda nga gamak. Ano nyaman ti alanga ken arwaten mi. Handa nga gamak umarakop. No pinapintas ti arwaten da. Ken anto dagiti alahas da. Marcelo. Mang Berto. Agyaman kami. Iti pamatiyo kanya. Kada kami. Nasabali kami. Isumulitek. Isublim, di kita kalding, ang graman de duwa kalding nga nakagalot sa jay, na inom dalatan. Ito kaya't mo, Mang Berto, agad. Para tiyente man lang di duwa kalding. Nayunan tayo dia. Pumartit sa kapulo. Sa lang kalding. Ang isagana tinatang na kiti karabaranggayan tayo. Agpadaya kayo. Agpadaya? Uy. Hado kami agtitinulong, agparty, agluto, kinagisagana. Iti sangwanan to, amismo, di kiti kabaranggayan tayo. Kahit no adan to pa'y umay nga, agkapot ka bang ibang barangay. Dito iton, ngagdiskurso kayo. Dito iton, in public,
nga tumawat kayo ti dispensar kan pamakawan kan dagiti nakabasulan nyo ken nasaksaktan nyo. Sa yun ton idasat ti plataporma yo. Unang hamot pa narugi ti kampanya. Hang pa nga kampanya di ay. At agpre-prepare kay nga ron. Ilang lagi pa nyo. Saan lang campaign na managerak, no? Di ka advice na nagpa kada kayo. Mang Berto. Kung may sa advice Amparo. Mangisagana ka. Planon tayo nga na siyat. Kaya rin no Domingo, umay to amin di kiti mayat nga umay. Mangal daw dito balay. Mangangay iti dakala programa. Kalabanak na yung mga mayor. Lumabanak. Siyak tagbaling nga mayor dito. Itapno, naduras ti ili tayo. Kasta nga rod tinabasamak manong nemi. Ado nga tao ti may ta sa ala nga manong nga barangay. Mismo manong nemi. Ngiti akin kagudwa ti ili nga barangay ket imay na. Awan ba ti problema manong nemi ti sagana kaputada. Naiparit lang ti arak. Ta ore agyawid danton ti arak. Danton malpas ti balik kasla. Kasla pagpakauna nga pakaamo. Manong nemi ato di kiti agdidiri agpalpalakpak iti panagsarita ni Mang Berto imo nga nang nagpadispensar nagpakawan kalpasan na imo nga kuanan ti plataporma na manong nemi nga awan ti sabali nga panunutan na no saan nga dikitay pada dikitay marikrigat dikitay kasapulan ti tulong gabot ti kinarigat. Mano ti marigrigat, iti tayo nga ili. Kat nabutusan da amin, manong nemi, ni Mang Berto. Sigurado, layos ti butos na. Kinadwami manong nemi ni Mang Berto, takam kini Inso. Iti deadline, di pa nagipipila, iti COC. Kumuskosilap manong nemi, ti bodyguard, di kiti kalaban na. Awanan di kiti bodyguard na mano. Pada Diego. Awanan. Pimano damat. Kat nagdalag kada kami manong nemi. Kini Inso. Nakampayan di bodyguard na. Ngam awang paltog mi mano. Tembagak ken Mang Berto. Nga mabaling isulang ti paltog. At isut lang nakalesensya. Kaya nadamat permit na nga mangruwar. Iti balaydan at ang armas. Just in case lang. Nagboteng manong nemi ti kalaban ni Mang Berto sulo na independent awan bisya na awan konsehal na. Iti mangrugin di kampanya manong nemi rumwar amin di kiti barangay ti barangay papanami. Keta idirdir ida tinagan nga Mang Berto. Dimteng ti resulta ti butos manong nemi layos. Nagbagbagasyon manong nemi di kiti anak da nga da iti Amerika kat nagdakkala victory party tinaangay iti balayda. Iti malpasen ti eleksyon kat nakatugawad ni Mayor Berto manong nemi. Balik sa trabaho, karpintero, ken panagtarakan ti kalding. Ngem saan nga tulok ni Mang Berto, ni Mayor Berto. Kaya ba yung karpintero kapay laing Marcelo? Ha? Alaing kan ng empleyado. Anat akam ko nga ron. Agyan ka iti engineering department. Tas sikat ti makaamo. Kadag iti project tayo. Ha? Hanak pa nga engineer. Mayor. Saan ka nga engineer? Makayam, tagbaling nga engineer. Samot lang ka na dyan nag-graduate ti engineer, ti mang trabaho ti kina-engineer. Oray, pwede kita kaskag ka nga diferensya, diba? Ada experience na. Alag pa yung empleyado ni baka mo. Kat kasi ting karik. Dagiti anak, nakayat datag basa. Marami dakti programa. Ta, maarisit mo't lang dagiti agbalin nga scholar. Iso dati may sapak pananti pundo, seknanti edukasyon. Mayor,
Sabi ko matay tultuloy mo. Isunda kayo kini Mayora. Ede para kinapakumbaba. Kadti kang runa nga tarjetyo. Ti tumulong kadagiti nakukurapay. Thank you, Marcelo. Tinaling advisor ko. Nga empleyado pa iti engineering department. Sige. Ano, talaga tayo agkasapulan ti karpentero nga umili di sikatibaon ko. Libre. Libre di soldo. Libre. Awan baybayadan di tayo agpagipatak din. Gapot akaduamin ti mayor manong pimintas mo ti balay mi. Empleyado at kamot ng nagpadpada iti asawak manong name iti munisipyo. Nagyan mo iti health department ti asawa. Kahit kinapudno naman ng name iskalar amin di kiti anak mi. Iskalar ni Mayor Berto. Kadado man ng name di kiti proyekto na nga nagbilbilbiwan di kiti pada nga mayor. Di kinapakumbabada nga asawa kendi talaga na yung papusuan nga itutulong da iti pada nga tao. Madaman ti kunada nga standard operation procedure SOP. Ta saan ka no maliklikan ti kaadda ti SOP no adda ti projects. Agbeso. Ano man nga percent alaan ni Mayor kada ti project 15% ikan namatan di kiti kakaduan na ti babaen na. Kaya di pa nakabagi na isot iburay na kada kiti umili. Saan nang ibulbulsa? Hangakas kada kiti do mga politiko nga agibulbulsa. Kaya't nangasawan manong namin dito lugar mi na urnos na progreso sa anakas ini nga kurakot di kiti politiko. Dito nga rod manong ninananumo nga pagkasalita nga nakmat inburay seknan iti panagdiferensya dagiti babaknang natuturay ken dagiti nakurapay. Legality, pantay, fair, uri sa sino ti kasasaad na iti biyan. Sabi ko mama nung nemit at damat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti nagbuya. More power to your program. Tuyagyaman nga pagayam mo, Marcelo.